Jehova wathi bheka. Okay mani bazalwane niyeza ukuthi ukhuluma banani ukhuluma uJehova haleluya ukhuluma uJehova hayi umuntu nansi indawo kimi. There is a place by me. Uya kumedwaleni. You shall thou stand upon a rock. Uya kuthi isendluli inkazimulo yami. It shall come to pass Ngiyakufaka esandleni. while my glory passeth by, Lwedwala. that I will put thee Ngikumboze ngesandla sami. off the rock. Ngize ngidlule. uthi nansi indawo kimi uthi uNkulunkulu nansi indawo kimi ufuna indawo kangaka uthi nansi indawo kimi edwaleni uthi nansi indawo kimi uma nje uhlale edwaleni eliyini uthi yona indawo leyo yokwenza ubone inkazimulo yakho uthi udlula nje inkazimulo ke awufuna ukuhlala kule ndawo uthi nansi indawo ayikho esontweni indawo ayikho esikhundleni osibambile indawo ayikho kuyithathi yokufundisa kodwa indawo isedwaleni Jesus. indawo ayikho ngisho nasemsebenzini wakho lo nomkhulu oyigrada ngawo indawo ayikho kulezi indawo oyibona yephakemelo kodwa indawo uthi isedwaleni uthi ngiyacela uzohlala edwaleni yabona bazalwane umuntu angasusa kule yonke indawo kodwa angasusi kule ndawo angicebisa kuzo zonke izinto bakuvalele kuyo yonke iminyango kodwa ungavalelwa kulomnyango wedwala idwala bazalwane nguJesu Kristu haleluya idwala nguJesu Kristu ungafumeni ukuze uvalelwe edwaleni ungapulukutshela kuyo yonke indawo bengingabele kuyo yonke indawo kodwa uthi uNkulunkulu nansi yami bazalwane ukuze nibone inkazimulo yami ngicela nime bazalwane ukuze nibone inkazimulo yami kumele nenze njani awugibele ayafika bazalwane amafilisti mayefika aze uSamsoni mayefika uSamsoni amthola umedwaleni athunywa amafilisti ukuthi azombamba uSamsoni sekuwusuku lokuthi uqedwe uSamsoni afika amafilisti amncenga mfowethu uyehla lapho angazi uSamsoni ngaba Samsoni mfowethu uyehla lapho angithi njengoba besedwaleni kanje isivumelane sakhe nedwala sinile akakwazi usathana ukuza yena azokuthatha edwaleni ngaphandle kokuthi akucela basala uyakufena akunelisise uze wena ushifte kuphi akutshela ukuthi wena inkosana ekhaya manje uzofuka ukhulume lapha emsamuko wena lekelela abafweni ukhuluma nje kuphela noma uzuyile nanokile okwakuthi ukuthi ufike lapha ukhuluma uyancenga awuzinika intombi eyincekiwe manje sathi sisuke egcwaleni santa ngoba mnandi kwakumnandi ngoba unesimalo nje awuyilamba dlile awuyinto nemhlophe bayicanga kamnandi esisuke egcwaleni
bancela uSamson sondela amafilisti emanini bayisondela asondela fika kumukethe bayimukethe athi nambona nje obemile nje uphezulu kwakhe Jesus awubazalwana haleluya ikhona ibandla haleluya uyabona nje ngobemila uphezulu kwakhe yonke into kumele ngiqale kumele ngiyihide haleluya yo kunezinye izinto esesiqala sesibeke kwi-level yazo singekho kwi-level yazo haleluya uyimesha into ifanele ukuthi mina kufanele ukuba nalento esokuphatha uma ubukusisa wena ukubuyileyo level when ilevel yakho iphakeme kakhulu nababhalayo sethi omunye bangiphasile kodwa uma ungathatha ilevel yakho inkulu kakhulu babuka i-height lamadoda bathi uma ifike kwi-height afika umcela basaphela nokujoba babuke i-height wafika wacela ngoba ungeke ufumbukeze because isivumelwano sakhe nedwala siyanqaba ukuthi athinteke kungani sivumelwano ukuthi sithikwe kodwa kuba yithini esishita isivumelwaneni sethu nedwala bithi phakathi bayincanga le ndoda bathi umfowethu uyehlika lapho sithule ukuthi sizokulala waqala wathi uSamson ngithatheni ngikhona bathi asinakwazi ukuthatha umbe phezulu sicela wehlele ngezansi hawu bazalwana ukangakanani usumengo kuthiwa yehlela ngezansi uyabona lento yakho leni siyahlalisa lento yakho lelokho yehlela ngezansi uyabona lokukhamba kwakho lezinkonzo lezi sekukwenza ngathi ikhanda lakhe yehlela ngezansi bayakucenga 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 usuyitshela kakhulu madoda ngathi usuyaphapha becenga bathi wena usutholele ngesensi yakho usuyibona usumbona yehlela ngezansi isitha siyancengana bazalwane sukutenge baningi bancengiwe abasathandi bancenga abantu basebancengwa nge-envelope phela bangahlubukisise laba abanye abashumayela amanga it's because of bancengiwe isitha sabancenga satha sabanika imali babancenga abanye ethuneni kaJesu kwathiwa thandini kwathiwa thandini bafikile abafowabo bamthola ebusuku kwasekuthiwa nayi imali bagijimisa lowo mlayizo bagijima namanje lowo mlayizo usagijima wabantu abancengiwe usagijima uluswangishe khuluma lo indaba kaJesu manje bayicela le ndoda bathi sicela wena ngoba uphakeme kithi sifuna ukuthola ukubamba bese sikhambisa futhi bavumelana naye uSamson bazalwana akazehlelanga bavumelana njalo kabanjwanga wazehlela ngoba babevumelene naye bavumelana naye bakhuluma amazwi amahle kuye bakhuluma lawo mazwi amahle wayesebuza into eyodwa uSamson kuthi ngiqinisekisile ukuthi angeke ngingibulala isitha gogo singasho ukuthi angeke sikubulale manje kodwa sizogcina sikubulele sizogcina isitha siyakwazi ukuhlalisa phansi negift yakho sithi hlala phansi sikuhlalise sona uzwe la ukuthi khala angilangce wesithu ukuthi ngihlala sithi hlala phansi i-problem yaso sifuna ukubulala wathi spiritual ayikho into ezingasebenza because siyasambawile kunento zaso oyidilizayo bahlala phansi kusizwe
uSamson kanje bazalwane. Bayehla uSamson kanjena. Amafilisti amthatha. Ahamba. Wayonikelwa ngayo. Bazalwane, phela kuze kufike lapho khona uSamson adansela uNkulunkulu wabafilisti. Indaba yaqala la ukuthi bambone ukuthi uyini babemcela. Bambone ukuthi uyini babemcela, so basebemcela bamthola, basebegcina esedansiswa. Kuyenzeka ugcina usudansiswa ubone ukuthi khona kulesi simo ukuthi cha uyadansiswa. Ubathi ubona ukuthi cha yazi ngadansiswa la. Dansiswa ngomashonisa udansi. Kama uyindoda namehlabo uzobuka abantu udansi ungcele inkosi.